Salam Rosario, Maluksira, Dali Dane, Yogi Julio, Iha Denpasar, Iha Bali, Lau Halimar, Maiha Big Garden Corner, Nebe Fatinda, Bapase Uniamos, objek wisata Iha Bali, no Dali Dane, Yogi Mai ho Sisia Nainrua, Sisia Marcia ho Sisia El, Sinerua mai ferias ituan, contente ituan. Depois lorong iha Dili, Taumatamba Uma Serafi. Hai. Jadi dane fatin turistik ida. Nebe furak banhira turista sira mai Bali, siramo sempre mai visita iha fatin furak. Malu sira belahare fatine hakma teklos haka hakma los banhira sente hanesan baru ki uma hanoim barak tambah problema tambah tusang tambah moras. Ida ne bele saya nesam fating ida bele skapa itaniang atau relaksasi ya fating sira behre mi mai Bali. Ida ne ni fating ne iha basic iha sanur tasibung mabe ida ne iha Denpasar Timur husi fating ne be hau hela iha Tokpati mai hane quase se motor 4 menit. Selau ain dader por volta 15 ou 20 minutos. Tambah ohin ami maine mi dia ona agora tuku sanulu batuk sanulu resin ida antan ami mai ho transporte ho kareta ami mai ihane ohin sekitar 5 atau 6 menit. Ne sineru saya hela foto gaya-gaya hena ba. Malu sira. Jadi pura close. Nera bela kara kasai foto tamai helarang mos bele tur tamai helarang ne sai foto hade basira atu hasai foto iha situ nebe iha ne iha tambah pating fura close iha patung iha fating idane baraklos quase semua patung para dewa ihane hotu keras jadi maluk sira bela hare ihane quando imi hamlaha ihane ba restaurante iha hakmalos no bele relaksasi ihane. Hai. Ini iha Haris Fatin mesti iha maluk sira belhare quando mai hene bele mai hasai foto ihane lau iha okos ne mak hasai foto pura close no sinerua si iha leteng ba El Marcia mai hene sinerua si hasai foto la para tentang yogi lau mai hene pura close. Quando imi mai Bali, bele visitamos fating idane. Vimos bel husu basira atau iha guia ka guider. Odi explica fating idane ba imi mebe tambah hau ihane pleurona awan wenke abela mesak bele comprende ituan ona. Monumento sira ka ukirang ihane be ya fating idane. Jadi pura close sirna rua hasahela foto elo Marcia gaya-gaya hena ba pura close maluk sira.
Just to see. Nih Maluk Sira hare be diak lo. Iha sore ini dan emai, sepertinya iha playground. Patung di Halimarnian Mos. Oh, water park and playground. Sudah berhari. Ini. Hai. Ini ho Wan Sira. Bayar imai Wan Sira bela Halimari hane. Playground. Pura close. Koko keke. Bela imai Halimari hane. Jadi ne Pak Wan Sira ne batu meh Halimar ini pas los tambah fatin jaring dan luang los. Jadi cocok bagi misalnya mak ferias ho familia Wan Sira. Ne pilihan terbaik bagi hira ini hakarak lori Wan Sira pasiar. No tamai hene quando ita ema Laos Indonesia ka estrangeiro ka internasional. Kita tama ho bilhete ne 50.000 ne sekitar $3 lebih. Kalau ema Indonesia nia oan ke Bali nian ne tamaho bileti $2 kuarter ke 35.000. Ini sana jadi informasi korban bileti makinane kita tamah larang ho bileti ne ita hola ita hetan mos ice cream ka es krim gratuita trokadet ho es krim iha fating idane jadi ita rugi buat tidak ita mai ita hetang kontenti Halimar ho panorama view nebe furat ita o itne Wan Sira mos belet tama iha playground idane iha kotuk neba uma bot sira bele menikmati to berjam-jam to lo right makila selu makna fating wo hine date. Jadi ihane Maluk Sira bele hare sira ne blabar sira ne gosta dinosaur ini ha nasaida ukirang ida hafiar ke sira se gostalos la bar sira quando mai hene tutur conta story hene jadi yogi se tu sementara hene lai ta ha tur lai si hene
Jadi quando mai koleng bele tur ihane relax T-Rex ihane ba mati furak los spera maluk sira lorong rumah bele mai ihane nyanaram big garden corner nebe lokalizane iha Denpasar Timur iha Besik Sanur iha Topati se maluk sira atu mai ihane belemos kontak tu hau tambah hau hela basic ene 5 minutos de tu si fatine be hau hela habere lori maluk sira quando imi mai iha Bali atakarak visita fatine dane maknedit maluk sira namaste.